Timothy wekuqala sahluko 3 verse 14 na 15. Ngicela sibakhuthaze sibashayele ehlala praise team siyabonga kakhulu. Kusihola nje. Noma ngikubhalela ngaleti info nje ngiyethemba ukuthi ngidawufika lapho kuwe masinyane. Kodwa nakwenteka ngephutha kumele kwathi ukuthi umuntu kufanele atiphathe kanjani endlini yaNkulunkulu. Lekulibandla laNkulunkulu lophilako. Leliyinsika nesisekelo seliqiniso. Amen. Amen. Kuthi umuntu kufanele atiphathe kanjani ebandleni laNkulunkulu leliyinsika nesisekelo seliqiniso. uNkulunkulu emhlabeni wethemba libandla lakhe uma kufuneka liqiniso ngemuntu lomusha lo kolwako ngemuntu lomusha lotiphethe kahle. uNkulunkulu ufuna ukuthi akhonjwe ebandleni, hayi kangako ekwaluseni alliance, kepha ufuna akhonjwe emndenini wakhe labakholwako. uNkulunkulu ufuna kukhomba bantu labakholwako labathathene, abakhombe ebandleni bantu labakholwa nguye, abonakalise ukuthi mangabe nithethene niyaphilelana nale liqiniso ngekuthathana nekuphilelana. Libandla lisisekelo nensika yeliqiniso. Social media ingasikhombisa ukuthi bantu labathandzanako bentanani, ubone baphathelana tikhwama, ubone bavulelana tivalo tetimoto, nawe uzuhawuke uzawuni so wathi namangemuke angekho imsida so ngathi namangemuke kepha ikude lokwathi awuvela lokunye lokunganamvule Joseph kumele bangivula ngala abavula ngale yeah ngoba kude lokwathi lokho wembovela so suke nesikhombisa mthando nani bayakhombisa lokho bangukuvalela uyavula uyehla uyovela singabe sekubhekelentelana uyabhekela uyale uyambeka nazo uyabhekelentela ukusesemuva it's a two-way traffic. Malabo Jesu indlela yokuphatha ukuphila ebandleni. Ngalawa magama mawukholwa you don't live anyhow. Awuphili sinoma kanjani. Sinendlela lekhomba liqiniso lekuphila ukuthi umuntu lokholwako uphila kanje. Kuletinto 5 lesikhulumile ngato lengicela ke sihamba ngato lesite ngemaqiniso la 5 noma imithetho angathi ngilete igama lekahle 5 principles for living in God's family. Emaqiniso la sihlanu noma imiyalo imithetho angifuni kakhulu umthetho ngoba sewumthetho necessarily but yindlela yekuphila lesiyithola lesiyehlukanisa ngana ngemaqiniso lasihlanu. Mangifisa ukuthola sibonelo illustration yekuthi ngingafanekisa ngani ngoba bude imoto lenemasondo la 5 bude silwane lesinetinyawo leting5 kepha ke ngase ngiyathola ukuthi hayi lesilwane lesi cishe sina 5 wetinyathelo sinyathela nga 5 ake sisibone yebo ke naso sihamba kanje. Uyabona umsika, uyabona yasima ngemsika kuthiwa ikangaru kami
yeah lokho ke lengutholile ngalesilwane ngilokuthi lo msila waso ufanana nembala waso lo msila hayi ukuthi usekela tinyawo kepha nawo ulunyawo ihamba nawo isima nawo kusho ukuthi silwane lesihamba nga-5 siyasima siyabhalansa emandla aso kuze sikhone nekugijima kahle sele lesikwendako sihamba ngalo-5 nemzalwane-ke kunaletinto letingu-5 letisisekelo ekuphileni kwakho mangabe ujuba nomsila nje walesilwane sitoba weak wajuba umbala sitoba weak ngoba emandla ekuphila nekuhamba siwathola kule mibala nalomsila wakhona so umzalwane-ke nati letinto letingu-5 lekumele ukuthi ekukholweni kwakho uhlole nato ukuthi enkosini wena njani hlola ngaletinto letingu-5 number 1 sikhulume ngekukhonda ngicela sifunze emaHebheru sahluko 12 verse 28 maHebheru 12 verse 28 Ngakho-ke asibonge kwemukela umbuso longeke anyakatiswe. Sikhonde uNkulunkulu ngalokwemukelekako. Simhloniphe ngekutfutfumela. Sikhonde uNkulunkulu, sikhonde nalo lekhona siphelele. Sikhonde uNkulunkulu. Simkhonde kanjani? Ngalokwemukelekako. Nitawukhumbula Kayini wakhonda uNkulunkulu, kepha wamkhonda ngento lengemukeleki. Kusho ukuthi ungayiletha into lengemukeleki kuNkulunkulu. But lolo kukabi ngaKhayini ukuthi lobu khonda kwakhe le ndawo beka ngegama kumele SiSwati lemithi ukhubuda wakhubuda uNkulunkulu. Wangemukeli uNkulunkulu umnikelo wakhe wangamukeli naye. Kuye kwabe sekumbeka esimeni sesiqalekiso kanti phela uNkulunkulu akaqalekisayo. But yena kwabe sekumbeka esimeni sesiqalekiso lesabahlungu naye empilweni yakhe. Lesiqalekiso besithini kumbe kwabathile letimbili. 1 siqalekiso sakhe sambangela ukuthi abe neliphawu loluthi noma bekathandazela ukuthi bambone bambulala kepha lolu phawu beluthi don't touch him, ningaqali ngibulale. Noma Kayini abefisa kufa kepha uNkulunkulu bese kabeke liphawu ukuthi umthandazo wakho ngeke uphenduleke, sifiso sakho ngeke silangameleke. Wendani Kayini? Wakhubuda uNkulunkulu, wakhonda uNkulunkulu ngemnikelo lokemukeleki kuNkulunkulu. Iminikelo kude la sihlala khona siyihlole ukuthi lona ngomnikelo lonjani uyawamukela uNkulunkulu ngoba mawunikela usukunganikeli umuntu, so usukunikela uNkulunkulu. So elibandla likuniketa nje indzawo la unga exercise mamasela akho khona ekukhonda uNkulunkulu nangemnikelo wakho. Le inkinga ngasho ukuqala ukuthi lokunye lokwaba inkinga kulomnikelo wa Kayini ukuthi lokuhlukile kula Abel ukuthi lokhu kwa Kayini kuthiwa wathatha kuleti thelo dakhe, but Abel wathatha kulokhu kwekuqala first. But kusho ukuthi Kayini wabuka nje wathi awu nangematamati lasele mangiyemakethe nalikhabishi lelisele kuze ngeke ubolela la ndlini angihambe ngiyonikela ngalo. So Kayini waletha lokusele, Abela waletha kwekuqala.
kumbe khayini singathi wabhadala school fees, wabhadala gas, wathenga kudla, wase uyabuka ke sebuseleni awu ehlisa ikhona lokusela esimakade akekho ufana nawe ngoba khona ivuthuluka lesela nayo inkinga yakhayini. Kwesibili iqalekiso lathi bekabuso wathi bekesiqalekisweni sekuthi makalima kulo mhlaba ungamnikeli isivuno. Umfundisi Mabunza ukhuluma ngeprinciple ngemthetho lokhona emhlabeni wonke everywhere you go. Umthetho wokuhlanyela. Noma ungaba kuphi kulo mhlaba wahlanyela nje nakanjani inhlanyelo yami kukhona lokumilayo. Noma khambisana nemhlabathi wahlanyela lokho okuhlanyelwako nje nakanjani kuyamila sivuno sikhona ngomthetho wemhlaba. Khayini ngekunganikeli ngalokwemukelwa uNkulunkulu ngekungaqondi uNkulunkulu ngalokwemukelwa nguye uNkulunkulu wabangela ukuthi iprinciple yekuhlanyela ngevuni ingamsebenzeli yangamsebenzeli. Wathi khiyela yena ukuthi noma ngikuhlanyela khona kwathiwa umhlaba angeke usakunika lonika labanye. Lokhandlela utawukhandleka but angeke ubone inzuzo kulokhandleka kwakho. Khayini waletha wakhonda ngemnikelo longemukelwa nguNkulunkulu noma yena bewumjabulisa. Ku-worship kukhonda uNkulunkulu kubaseRoma 12 verse number 2 naye usigcizelelana nomqondo lokuHebheru 12 verse 28. Roma 12 verse 2. Ningalilingisile live kodwa niguqule ngekwendiwa kabusha kwengqondo yenu khona nitekwati kuhlolisisa lokho lokuyintsambo yaNkulunkulu nikwati lokuhle nalokumukelekako nalokuphelele. Nikwati lokuhle lokwemukelekako kuNkulunkulu nalokuphelele. Lokwemukeleka kuNkulunkulu nalokuphelele kuNkulunkulu alizakisaphebuhlukile. Masikhona ke bazalwane kude lesingathi ekwaluseni alliance we have our style of worship. Ngoba saba nesitayela sethu sisho ukuthi sengisi lesimqoka kunaNkulunkulu. Ngoba singagcina sikhonda indlela yethu yekhonda kunekuthi sikhonde uNkulunkulu ngale ndlela lesikhonda ngayo. Sikhonde uNkulunkulu ngale ndlela lesikhonda ngayo. So bekude la bekumele singathi khona hayi lokho this is not the way we worship. No. As long uNkulunkulu nguye osinika ingoma, asinika ingoma ebusuku. Asinike indlela yokuphumsela lothando nenjabulo yethu. Lothando nenjabulo yethu. I-worship ke nombala we-worship, nombala wekukhonda uNkulunkulu. Ngombala longa masi worshipa sisuke singafuni a certain experience. Sisuke singafuni bumnanzi lesike sabu. Sisuke sifuna uNkulunkulu. Hayi bumnanzi. uNkulunkulu lekumele eve bumnanzi makukhonda thina. Nasi ke sesiva bumnanzi ngoba babewethu uva bumnanzi. Worship is not seeking after a certain experience, a certain feeling. Bothi ya ndawuthi mangiva ngiko asimkhonde ngale ngoma lovazi zayicha nayi ngoma yabayishayile. Yeah, namhla cha ngimkhonda kahle uNkulunkulu ngoba bangihlabelela ingoma yami. No. But sisuke sithi Nkosi mangabe kule ngoma kutawuthintheka wena, praise God. Mangabe kulomsindo lesiwendako kutawuthintheka wena, jabule wena, praise God.
mangabe ngithi nyembe titabi Nkosi kuthi awujabula wena noma ndawukhaze sekugezeka i-cosmetic yami kepha Nkosi akunandzaba iyawudibana nelibhuku lami phakathi esilembu sengiyesula mina ngikholela kudubisa wena. So sisuke sifuna inkosi. Sisuke sifuna inkosi ekuyithumiseni. uNkulunkulu kuyendeka akuphe ema-feelings uve kuthi ya sisebukhona libe nkosi. Praise God mangabe ingcebu isho ithi I feel, I know, liqiniso lengiladiko nje ukuthi whether you don't feel. Umfundisi Mabunza uthi sisebukhona libe nkosi akasho ukuthi we feel we are in the presence of God. Ngoba at times you may have feelings uvengathi usemlindweni but kukhona ikhathi la khona lama feeling uNkulunkulu awandlula awasuse onke ama feelings awasuse onke ama feelings awasuse onke ama feelings. Kukhona le ndoda lapha lenjobe kuJobe sahluko 23 verse 8 uthi kodwa nangiya empumalanga akekho lapho, nangiya entshonalanga nalapho angimtholi, nasebende enyakatho angimboni, nasaya eningizimu angimfanisi ngisho nekumfanisa. Ukhuluma ngaNkulunkulu esikhatsini la bekamdzinga khona kakhulu Jobe uNkulunkulu. Ngathi Jobe uthi tonke tindlela bengikwati kudeda tingede ngive bukhona benkosi ngatezama tonke ngakamuva uNkulunkulu wakhona. Esikhundleni saloko ngevakazi ukuthi kugidza Sathane ekhaya kabi, kufa abantwana, kufa imfuyo, umkami naye sewuyangucukela nami sengibilwa nathi lonza uthi ngamfuna uNkulunkulu ngangamtholi. Ngabe bathe ngishona lena ngangamtholi uNkulunkulu. Kepha Jobe siyakhumbula ukuthi noma angazange amuve, kepha Jobe iBhayibheli lithi he worshipped him. When he could not see him, but he worshipped him by faith. Wamkhonda ngekukholwa. Ngiko-ke baqambi bengoma lenye ithi siyahamba ngekukholwa. Siyahamba ngekukholwa. Asihambe ngekufa, asihambe ngekubona. Not by feelings. Ngoba utawufuna lo Nkulunkulu lobuve evikini leliphelile. Ungasamuva emindweni yakho. Bese kubangazi ukuthi uNkulunkulu akekho. Kanti uNkulunkulu uthi shito makathi introducer wathi I am who I am. I am who I am. Ungikhona. Noma ngabe awumuva but ngiyamworshipha ngoba uthi yena ungikhona. Semanengana emalanga la khona ngicabanga ukuthi wena nami kumbe sike saba nalo ikhathi emthandazweni nawe ungaba ngifakazi la khona uthandaza ukuthi Nkosi mangabe ukhona yendana ubone umuntu umbone lo muntu ukuthi hey uyathi lo muntu lona usesimele lesigaba. Nkosi uyabona ukhothoke emavesi lo wakhumbulako ngemibhiko yakho Nkosi siphilisiwe. Wena Nkosi wahamba etikwelwandle wangacwili, wena Nkosi wavula lwandle lolubomvu but kube ngathi uNkulunkulu uthulile uThixo. Thulile uThixo.
naku ke lokhu bese kwamatimana lokuthi bosathi utawuqhubeka elomkhonto loNkulunkulu longathi uthulile lapho uthandazela umuntu uyagula banengi benu labayile esibhedlela ugula umuntu ufike uthandaze lo munye ingcebo ingcebo kaNkulunkulu ufike esibhedlela umkhanzalele esibhedlela umbone ukuthi hayi khona manje kumatima la uthi Nkosi ingcebo yakho le bathi kube ngathi uNkulunkulu uthulile bosasa uve ukuthi hayi sewushonile lo mboyo omthandazela asikaphile hawu bekuthandazela insapho bekusakaphile bese inkosi ezulu nemhlaba seyithi ngifuna uyobeka basenzi i-experience ithini ithi Nkosi moze ngibekile intolo bangasenzi yini etawehluka kusasa bese inkosi yezulu ithi no la embusweni we live by commands not by experience not by feelings kulo mbuso siphila ngekuyalwa ngekuthulwa asiphili ngekuthi itolo Nkosi umthumile kwangedeki lutho iworship Abraham sithola sibonelo lesikhulu ngeworship nalapho Abraham kuGenesis sahluko 22 verse 1 uthi emva kwalokho uNkulunkulu wavivinya Abrahama wathi kuye ngicela ukukhumbule ke lamagama lawo lengiwafundzile enjenyalo akamtshelanga uNkulunkulu akashongo uNkulunkulu kuAbrahama ukuthi Abraham ngiyavivinya akamtshelanga so uNkulunkulu nje wathi Abraham Abraham waphendula Abraham wathi ngilapha Nkosi uNkulunkulu wathi thatha Isaka indodana yakho leyo dwana nalo ithandzako sekule worship lapho leyo dwana nalo ithandzako uye eveni laseMoriya wende umhlatshelo ngayo enzabeni lengitakulayela yona chose kunetintsaba bekade etayele Abraham kepha ngalelanga uthi uNkulunkulu la ukudla Abraham kozomkhona ngidakulayela ukuthi ngifuna uye kiphi intsaba seliyasitshela ke kuverse 3 ngakusasa ekuseni ngeluvivi Abraham wavuka kuneworship lapho ekuseni ngeluvivi Abraham wavuka wabophela imbongolo yakhe wathatha umsebenzi wakhe kababili kanye nendodana yakhe Isaka wakapha inkuni emhlatshelo labetawufike awushise besuka bahamba baya kuleyo ndzawo uNkulunkulu labelayele yona verse number 4 ngelanga lesithathu Abrahama wathi uphakamise amehlo wayibona indzawo isesekhashana uyibona ngelanga lesingakhi lesithathu uyibona ibophi isesekhashana Abraham wase ukhuluma kulesebeni lakhe wathi hlalani la nale mbongolo mina nalomfana sisaya lapha uyawukhonda sitawubuya sibuye lani Abraham uhamba i-distance uhamba sigaba sewuyedwa nendodana yakhe labanye sebasele i-worship iyakubinda wena wedvana as an individual ayidzingi tintekeletele njengasemshadweni la uthola isitolomisi khona i-worship ayidzingi isitolomisi ningahamba nibe ngu-5 nibe ngu-2 nibe ngu-3 niphume ekhaya linye kepha kufuna uphume ngathi utiphumela wena wedvana kufuna uphume ngathi utiphumela wena wedvana kufuneka ukuthi usethele wena ukuthi wena myself utatikhondela kulo ungakhonde ngazuthi usekelwa ngabanye kepha nje utimelele wedvana uthi kukhona uNkulunkulu ngumbala wami lengisime ngawo ngakholwe angeke ngivume lo mbala lo ungilimalele ngoba bakulimala lo mbala ngeke ngibalanse ekholweni kwami
So Abraham umshiyile umkakhe, Abraham anyalo ushiya kusebenza, indzawo esekhashana. Uyahamba, i-worship ibita wena uwethana. Lokunye ke bese ngibuyela emvanyana. I-worship ibita your own. Uthi uNkulunkulu uthatha indvodzana yakho nenjani leyodwa. Umnanzi uNkulunkulu okhuluma kulamalanga, akhulume nami, akhulume kube nalomunye umthandekayo. Ngiyabekisa azi lo mzalwane ku-20,000 lanaye lesibandla lamlela kulo 20,000 lanaye athi bazalwane uNkulunkulu ukhulumile nami kuthi angilethe nangu 100. Usengamcabangi lo uNkulunkulu kusengakhulumela 100. La kwenda uNkulunkulu mangabe ukhuluma embamba ngimcabanga kanje mina ngicabanga ukuthi either afune wonke lo 20,000 noma afune ngetulu kwalo 20,000. Ngimcabanga la ngicabanga 100 nguwe nje lo dinqengaqengile ethi hawu Nkosi ngiyazama nga100. It's fine. Ungaze ugobe umlomo uthi bazalwane ngithe ngilele inkosi ezulu yakhuluma yathi kulo 20,000 angikhokhe nje 100. Nang 100 my sacrifice. Kuthiwa Abraham kuyatiwa ukuthi emadvodzana awunawo, kufuneka ke the only one you have. The only one you have. Kusho ukuthi i-worship iyaku-affecta lokungu-only one lona. I-worship lejabulisa uNkulunkulu. Number 2. Kuthiwa indvodzana yakho leyodwa, kwesibili loyithandzako. Ku-worship uNkulunkulu kuyaku-affecta lokuthandzako. Kuyasi-affecta isikhathi sakho losithandzako, kuya-affecta umcebo wakho lowuthandzako, kuya-affecta tindzawo netinto lotithandzako at a certain point in time. I-worship ihambisana nekukhonda uNkulunkulu ngetintfo lova utitsandza. Na uNkulunkulu athi ngiyakutsandza lo. Ngiyakutsandza. Angathi noma kumbe ngeke bese ngithi kufana nabantu nemakhaya, but nje ngathi ukhona lo mkhuba okhona, angathi noma bokhona emhlonishwa shabana. Lo mkhuba ukuthi mangabe ake sisuyadla udla i-KFC sekuchamuka baba wakho. Uthi nje usawusikita nomlenda achamuke babe athi ngingente ngeva indvodzana nomlenda. Kuletha tikhashana bewungeke uthi ulume bucala uthi kulungile babe ngiyakunikela. Kuletha tikhashana bebese uthatha konke sewunikela umlomzana. Awumbuki nasemehlweni ukuthi uyakushiyela yini, ubona usithela umlenda. Ubona usithela umlenda. Wena sewujabuliswa yini? Ujabuliswa khona baba wakho ajabulile. Adla nokunike konke. I-worship uNkulunkulu uthandza lo lokuthandwa nguwe nawe lebese uthi ngaphila. uNkulunkulu athi awunikele mfanami lokulele. Awunikele. Mangabe i-worship inga-affect lokuthandzako, kusho ukuthi i-worship lethandwa nguwe hayi lethandwa uNkulunkulu. Iya-affecta lesikuthandzako i-worship. Lokunye lesikubonako uthi ku-verse 3 nakusasa ekuseni ngeluvini Abraham wavuka waholela. Nakusasa ekuseni useluvini.
the first hours ku-Abraham wawanikela kuNkulunkulu kuthi lokhu lakushito uNkulunkulu ngawuqala ngako ngingakeva imisindo yebantu ngingakatholi angifuni ukuthola ama-suggestions ebantu emva kokuba sengive uNkulunkulu akhuluma nami ngeke ngithathe kwamoya ngiyokubuta enyameni nasenganeni ngeke ngithathe uNkulunkulu la kukhulume kimi ngamuva kahle ukuthi ufunani bese ngiyothathisa kumuntu lo ngamuva uNkulunkulu bese ngiyothathisa kumuntu funa umuntu lo ngamuva uNkulunkulu mangabe nje kube Abraham wahamba wayawuxoxa naSara athi uNkulunkulu ukhulumile kimi wathi ngithathe indodana yami ngiyonikela ngayo mawucabanga Sara bekade hallelujah praise the Lord kuyindodana yokugcina le kuyecala yokugcina uyithola ana-90 weminyaka bekade awuvele nje athi awulungile babe mangabe ubona kuhle akumenzanga yabona indlela kutshela ngayo bekade amtshela Abraham aze athi sola acabanga ukuthi ukuthi ngive uNkulunkulu kahle noma bekade awuvela bambe likhalo athi uthini Abraham ucabanga ukuthi uyangibona senginganami mina uthi lo munye sitamthatha umfana ufuna lokulala lethi ingane yakho uphike kuthola boIsmail nabanye kwaba mqoka Abraham athi first thing in the morning ngingakakhulumi nemuntu imisindo lemi singaboqala ngabo WhatsApp ekuseni funa uqale ngaNkulunkulu funa uqale ngaNkulunkulu kube lelanga la intolo ngiqale nga WhatsApp bengiyawuthanda zamadini ngoba yembedi abantu bayakhala lapha bayakhala abantu bayakhala sengibhizi ngiphendula bona the first hours Abraham wathi angeke ngibuke around awendloka pha phakamisele emehlami endizame lapho lisito lami livela khona wathi first thing in the morning zama mntwana sekhaya hayi ngekwemthetho i-principle but itetame ukuthi umnike uNkulunkulu tikhathi tekucala empilweni yakho tikhathi tekucala empilweni yakho tikhathi tekucala empilweni yakho mangabe uvuka nga-6 ntamba uvuka nga-2 noma nga-5:30 noma nga-5 noma nga-4 ntamba uvuka uvukele just your God just your God buthongo labanye abantu bayalala kepha labanye bayathanza kulala Abraham kuthi wathatha lo lokuthanza so hlephula kulokuthongo lokuthanza hlephula kubo ukuhlephulela eNkulunkulu kuthiwani ke lokunye kuthiwa wakabhade enkuni emhlatshelo namahamba number 4 verse 4 ngelilanga lesithathu phakamise amehlo wayibona indzawo isekhashana lokuhambisana ne-worship luhambo the sacrifice of a child ngalamanye amagama buwoshipa uNkulunkulu awubuwoshipi ngoba bulula awendi tinto letilula awumkhondi ngoba kulula awumkhondi ngoba kuthudane awumkhondi ngoba ku-convenient awumkhondi ngoba kwenteka lula Abraham wahamba emalanga lang-3 ahambela to worship God 3 days 3 days okusendleleni kusho ukuthi there is a cost involved ekukhondeni uNkulunkulu there's a cost involved kukhona lekumele kukubide kona endleleni eluhambeni noma uhamba ngetinyawo
noma uhamba ngebhasi noma uhamba ngemoto awukhondiswa ukuthi hayi ngathi ngibase ngiyaqala kade ngibabahlabela la kamakhelwane hayi angiye khona la ngoba bhudala angeke ngibhadale lutho. It's okay mangabe ututane siyabongela amen and praise the Lord bazalwane, but bungabi sisekelo ekukhonteni kwabo. Abraham uthatha ngabo 3 wemalanga tati tasempumalanga, angathi noma tahamba 3 months noma tahamba 6 days ngoba imitholo angisengakayitholi kahle kulaba labahlolile, but nje ngazi ukuthi kwa bahamba emalangana bayalahlelwa inkosi emzulu khona. Bible lithi mabafika laba mkhanza khona, listen Bible, bafike bakhokha tipota, bafike bamworship base bayajika. Labantu labahamba esikhathi lesingaka bafikela nje lowo mzuzu, bafike bayamworship sebabuye nebufa. The distance does not become an issue. Worship lethokozisa kakhulu. Bothi utawuhamba utawulahlekelwa kanganani akubi inkinga. Bulobunye ungaba nemali ya one way usala uthi hawu ngidawubuyela ngetinyawo kamanzini, as long as ngikhonde yena uNkulunkulu ngendlela lemukeleka kuyo, ngendlela lemukeleka kuyo. Kumateyu sahluko 22 verse 37 kuya ku 40 nezaga 3 verse number 9. Jesu wathi kuye, boyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Ngulowo-ke umyalo lomkhulu newekucala. Wesibili ufanana nawo uthi, ubothanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Kuleyo miyalo yomibili kubambelele wonke umthetho kanye nemfundiso yebaprofeti. Uthi mangabe ukhonda uNkulunkulu ngoba ngeke umthanze kanje uNkulunkulu ungamkhonda. Worship affects your all. It affects your best. It affects your first. It affects the distance. It affects your all. Ose uNkulunkulu ngendodana yakhe, uNkulunkulu mawumthanza, ufuna umthanze ngemandla akho onke, ngengqondo yakho yonke, ngemphefumulo wakho wonke, namoya wakho wonke. Akafuni uNkulunkulu imfushwane, ufuna your best and your all. Ngishaywe badlwana mangifunza ngalo mfati the Syrophoenician woman, lo mfati weTigre lobekavulelwa indodakazi yakhe. Ngesikhathi amcela Jesu athi ngiyacela Nkosi ungiphilisele indodakazi yakhe. Etimphendulweni latithola kuJesu letinye wathi akafanele ngithathe sinkwa sebantwana ngisinikele titshana. Lo mfati wathi Nkosi netitshana yayithola imvuthuluka lewe etafuleni. Lolu bhalo lungishayile-ke ukuthi kusho ukuthi kungendeka uNkulunkulu ngimnike ilofu lemfanele noma ngimnike imvuthuluka. And manginika uNkulunkulu imvuthuluka ngisho kuyini ngisaba nekusho. Uthi Jesu kukhona kunika uNkulunkulu, unika abantwana basekhaya. Kusho ukuthi uNkulunkulu wakho
lolo khala kuye imini nebusuku akuve ungamnika lokumfanele and kusene kwenteka umnike lokuhambisana nepicture umnikete ama-leftovers uthi Jesu ma ukhonda uNkulunkulu mkhonde ngamoya wakho wonke ungamniki ngalokusele mkhonde ngesikhathi sakho ngemphefumulo wakho mkhonde ngengqondo yakho ungamkhondi ngesikhathi lesesisele kamlungu kuthi hawu at least nginaso isikhathi uyathi I have no time and I am busy but sengiyawubona mangithola isikhathi kwakasi uNkulunkulu wethu let us not equal our God to dogs singamniki ukuthuluka kungabe kusemcebeni wakho emalini yakho uNkulunkulu akadali ukuthi uhambela yedwa mkhonde ngabo konke kwekuqala hayi ngemvuthuluka hayi ngalokusela mkhonde hayi emva kokuba sewubonile ukuthi bantwana ndawubona abantwana sebabuyele esikolweni ndawubona gesi ndawubona igrosa ukuthi hayi ikhona yini mangabe khona lokusalako ndabese ngizophilela yena ngizophilela yena ngani ngalokusela singamende uNkulunkulu afana nenjana simnikete ivuthuluka asimkhonde ngalokuhle asimkhonde ngalesimthandayo asimende uNkulunkulu abe nelicapho ngathi njenga-Abrahama uthi uNkulunkulu ku-Abraham nyalo sengibonile ukuthi uyangesaba uyiphasile itest Abraham uyiphasile itest sewulungele iklasi leselingembili ake sahambe siyawuphasa itest ye-worship kaNkulunkulu simworshiphe ngeliqiniso nangamoya simworshiphe ama-feelings angekho simworshiphe simo singavumi simworshiphe ngaloko lesinako ngathi ngalokuncane ngaloko lokuhle lesinako uNkulunkulu athi makabuka buka ngapheba labanye athi bukani indodana yami noma indodakazi yami lemkhonda ngeliqiniso ayi ngema-feelings lengangikhonda ngempilo yifune inkosi ekusithekeni uhlolwe ngomoya wakhe osemthandazweni kube ngiyo inkosi lehlola ukukhonda kwakho uthi umkhonda njengaloku yena afuna yini kungenteka sikhonde njengaloku ekwaluseni alliance sifisa sifuna sithanda but asikhumbule kumele simkhonde ngendlela ethandwa nguye hayi ethandwa yithi ligama lenkosi kaNkulunkulu sisukumile sidothandaza
ikhashana emele baqina athi umntwana wami uyagcina ngaleso sikhathi ibizwa bekahamba athi cabanga ukuthi nyalo bantu bangibona ngihamba ngendvodzana yami batangibona ngibuya ngedwana batawuthi ngibendele kepha athi Nkosi ngeliqiniso akunenzaba kungcono ukubuya ngibente lutho ngihloniphe wena Nkosi kunebunjinga ngenzelele wena kungcono ukubate lutho ngenta intsandvo yakho kunekutigcabha ngibe nelutho ngenta intsandvo yakho. Walihamba lelo hlane Abraham ingqondo yakhe beyigcwele kuthi Nkosi ngize ngifike la ngitawuhlangana nawe ngoba mangabe kutabe kunawe utawubalula kukunika wami lokukodwa nalekuthanza kepha mangabe Nkosi ngitawukhanza umuntu longasiwe ngeke ngikhone kuyekela lenako lekuthanza kwangathi kukhona kwakho bekumele ukhanze uhlangane naNkulunkulu yini lento akubonakale ukhanze yena kungesikhathi uthi Nkosi impilo yami nginikela mina impilo yami bengingathanza ngiphathela ngiye ngendlela engikuthanzako ngayo kepha Nkosi impilo yami ngiyayinikela khathele yona ngeqiniso emva kwempilo Nkosi angithi ngedwa ngikanako bonke mina nabo Isaac angethi nje Nkosi ngemlomo kepha ngitena lekuthandzekako ngeqiniso ngiyavuma wena uNkosi kumbe ukhona lamhlalo thatha sinqumo sekuthi Nkosi Jesu kumbe ukhona lamhlalo uthi Nkosi ukhulumile nami angifuni kuyothathisa enyameni nasengadini sewukhulumile sewukhombile wamkhomba Isaac enhliziyweni yami Nkosi ngeqiniso ngiyavuma wena uNkosi ngicela ngesento sakho sekukholwa sento sakho sekukholwa lesento lesenhlitweni yakho lokholelwa ukuthi Nkosi mina ekukhola kwami ngitakubonakalisa ukuthi ngiphendula njenga-Abrahama ngithi Nkosi ngilapha Nkosi ngalokho lengitawukwenda ngikhweba I am drawing your attention ngithi Nkosi ngilapha Nkosi ngetulu kwekuthi ngiyawuthandaza nje Nkosi angifuni kubulala leliqiniso ngemthandazo ngifuna kuthatha sinyathelo Nkosi ngilapha mangabe uthatha sinyathelo sekuthi nikele Nkosini uthatha sinyathelo sekwenda lokho inkosi lethe ukuphi Abraham ukuphi kumbe inkosi ayisakuboni khona into lengakuboni kuto etendweni takho kukhona inhlanganyelo inkosi lengakuboni kuyo kukhona tendo letiphatheka koNkulunkulu lathi ngikuthuma entsabeni wena uthi awumaye ngikhashane Nkosi uthi ngidawuhamba nabani kumbe ma feelings akho you don't have the feelings kumbe umkhonda kahle ngesikhathi utivela uthi hayi Nkosi ngiyakuva ngiyadiva tigiti yakho kepha kuyendeka kube njengaJobe ungadiva tigiti yakhe kepha abe akhona le ndlela ibitelwe wena uwedwa ayikabitelwa ukuthi uve tigita lomunye ibitelwe wena uwedwana wena uthini lamhla uresponda uthini kuNkulunkulu wakho lokuthandzako ngicela sihlabelele kanye kwekugcina sithi ngeliqiniso ngiyavuma bese uthatha leso sinyathelo naleso sendo lesihambisana nalesivumo sakho. Thank you Jesus. Ngeqiniso
ngeqiniso Msindisi longcwele uNkulunkulu wena wedwa lophilako naku la sihambe sifika khona babe lo mlayeto lomthume wona ngawethula kubantwana bakho labaneluthando lwakho labanenhlitiyo yakho labakuvako nalabatimisele kukhonda bemembi kwami nasembi kwakho Nkosi ngenxa yokuthi batimisele elitulu liyana bekungaba mnanzi kulala kepha abakhethile kuba khona kulendzawo bathi batawuhlanganyele kukhondeni ngiyabonga ukuthi nguwe Nkosi lokhuluma enhlitweni yethu ngiyabonga Nkosi the proper response set by the Holy Spirit in our hearts kungabe kuphenduka kungabe kuthi nikela kungabe Nkosi idendo lebe singadinaki kumbe Nkosi idendo lebe setikhomba ukuthi wena sewuthola imvuthuluka kithi uthola imvuthuluka esikhathini uthola imvuthuluka emcebeni uthola imvuthuluka yemakhono ethu onke amandla ethu athathwa yimsebenzi singakhondi ngemandla lesinawo Nkosi siyabonga kusicolele emacala ethu sisite Nkosi ekukhondeni singacabangi umsebenzi lotasinika imali kucala kepha sicale ngawe sicale ngawe Nkosi nangemakhono lesinawo singawacabangeli imali kepha siwacabangele ukuthi engabe umbuso welizulu ngakhe kanjani nganalikhono lenginalo Moya longcwele nguwe lokwathi kuhlola kahle inhlitiyo yethu awukavumi ukuthi thina sihlolane ngoba indzawo yakho uyinyanga lenkulu lehlole ekujuleni kwenhlitiyo yethu uthi wena Nkosi ungasihlola bese futhi uyasisida la bese buthakathaka khona awusihloleli kusijaja kepha usihlola ngoba ufuna kusisida sidakale haleluya haleluya ngiyabonga Nkosi ukuthi ngamoya wakho ngamunye wethu sewusitakela utawusitakala ngoba wena uyasisida kumbe thina ebuntwini bethu singajajana kani buthakathaka lesinabo ngikhulekela lo mbala Nkosi ukuthi ucine lo mbala wekukukhonda wena wedwa kuthunyiswe ligama lakho kukhonda ngendlela yakho lemukeleka kuwe hayi lemukeleka kimi noma lemukeleke ebandleni la ngikhonda khona kepha lemukeleka kulo lizulu thank you Jesus lothuma libe kuwe wena losicolele emacala ethu ngetendo nangemicabango lengasikahle bese uyasenda sicabangana kahle sendelana kahle njengaloku nawe usendela kahle konke siyabonga mqalisi nempheleliso ekukholwa kwethu futhi lokho lokuqalisile ekukholweni kwethu utakuphelelisa kuze kuthunyiswe ligama lakho manje kuze kube phakade naphakade masingaba nawo umsindo welithumiso lenkosi egqineni simphakamise Jesu wethu oh hallelujah you are worthy of all praise